Hoćemo i mi sljedeće godine na ove storije Red Carpet, ovo, pa party. A ja ne znam, meni to nekako je daleko, ajmo mi nešto bliže rješavati. Što bliže rješavati? Ono što će se sutra desiti, a ne za godinu dana. Što će se desiti? O, ja ne znam, valjda neće biti više Sanadera. Ana, Marko Grubnić je izazvao opću depresiju među stanovništvom. Svi su mi depresivni. A zašto su depresivni? Zato jer Marko Grubnić nije uspio naći obleku za Storijev party. Meni su isto svi depresivni. Neki dan me zastavio policajac, plako je. Plako je, govori mi, pustit ću vas jer Grubnić nije uspio naći sebi obleku. Hej, Bog! Čao, Bog. Kako si, mislim, dobro? Joj, molim te, pomozi mi. Šta je? Kaž, idem na neki party, ja stvarno ne znam šta bi obukao. Znam, sve sam ti pripremio, ne brini. Ovo su tvoji dečki. Dečki, Bog, Ovako, šta imaš, to je svečana varijanta, ono... Kao ovako više ono ležerno, svečano, znaš šta je kod mene... To je za onaj crveni tepih, ti govorim. Evo, ja sam brio da ovako staviš jednu crvenu majicu, za crveni tepih, Ajde, odi to probaj, to uzmi tamo pa probaj. Ako ne, možeš izaći i u militarni luk, drži. Marko, evo, uzmeš si to pa probaj. Pripremio sam ti šalić, ovaj pa probaj, onda ovo od Chanela, novi roza varijanta. Jeba, market čupa, unutra si već sat i pol. Kaj, kukaš, pa sve sam ti dao. Ne volim ovo plavo, ne volim ovo roza, ne volim ovo, ne volim ovo rodicu, ne volim militari, ne volim crno, ne volim ovu košuljicu, ne volim ovo, ne volim ovo kravica je još dobra, a ovdje to ne volim ovo crveno, ne volim ovo bijelo, pa ne volim... Nije ono pa vidi ovo crno kada sam Markac, pa namo nešto, Markac. Markac, to ti je dobro, cijepolice, kažeš ko militari, to mi nije dobro, crno kada sam krvom, ovdje tu kada sam na suncu, ovdje tu kada sam... Idemo, dečki. Tako sam depresivan, više otkad je Ciganović dobio emisiju, pa još duplo više od toga, znaš me, Hulka. A ne idem nigdje, neću ići nigdje ovakav. Osim Grubnića, cijelu je državu zahvatila velika depresija i ogromna tuga. Jako sam tužna, danas sam depresivna. Saznala sam da nam modni mačak nema šta za obuć za party. Aha, i to vas je pogodilo? Jako, vidite. A vidi mi kolege, recite klijenti i u kafiću su isto tužni. Jako, izašli su svi van jer ne žele dijeliti suze s vama. Ali tu mi je podrška, kolege su mi tu. Kako se sjećate nakon vijesti što modni mačić nije našao robu za party? Nisam spavala cijelu noć i stvarno, evo, suzdržavam se da ne počnem plakati ovdje. To vas je taklo? Da, previše. Evo, nije mi ostalo... Hvala vam, neću smetati, hvala. Evo, još sada sam malo u šoku i možda bih mu poručio jedino da ako želi, evo ja ću odmah sve što imam na sebi, ako mu to paše. A ova crnina je u znak žalosti? Naravno. Dobar dan, psihijatrija. Da. I vi ste žalosni zbog gospodina Grubnića. Možete doći u 17:30? Da. Doviđenja. Dobar dan, ispričavam se što smetamo, evo i vas na psihijatri. Čuli smo da je danas bilo dosta poziva, prijava ljudi koji traže psihičku ili psihološku pomoć što su pogođeni sa viješću da Grubnić nije mogao naći odijelo. Nažalost tako, evo telefon zvoni non stop. Recite, postoji li kakva metoda kako se ljudi mogu i kući liječiti najbolje? Pa mi ćemo napraviti jednu emisiju, emitirat ćemo i na Novoj TV vezano o tome kako se doma sami liječiti.